Milenko Tegeltija iz Futoga ima 30 godina i nije Deda Mrazov pomoćnik, već dostojna zamena. Mićko i njegov 2 godine mlađi brat Dragan ove godine paketiće nose kao volonteri bez naknade. Prošle godine, baš u ovom nekom periodu, sam zaprosio devojku u delu Deda Mraza, pred 400 ljudi. A do ideje je došlo, kažem, kad sam vraćao delo tamo gde sam ga iznajmio. Hteo sam da baš vidim reakcije ljudi kako se ponašaju kad vide Deda Mraza. Da li još uvek veruju mladi i stari. Obukao sam odelo, prošetao malo gradom i onda sam ja video da ljudi i dalje veruju Deda Mraza. Braća Tegeltija, iako svoj trud ne naplaćuju, očekuju pokoju svesku, pelenu ili korišćene, ali očuvane dečije stvarčice, malo slatkiše ili igračku za decu kojoj roditelji to ne mogu da priušte. Mi smo zapravo retki Deda Mrazovi koji odnose iz kuća, jer mi prvo uručio poklon koji su ljudi spremni za njihovu decu, onda automatski podijelkom deca zajedno sa roditeljima daju taj drugi poklon koji mi nosimo drugoj deci, tako da roditelji daju primer kako treba pomoći drugima. Iako su svoju akciju preko društvenih mreža nedavno objavili, Deda Mrazovi volonteri postali su veoma zaposleni. To je krenulo krajnje stidljivo. Prvo smo sa drugarima pričali o svemu tome, svi su nas podržali, ali to se baš onako omasovilo i sad jedva stižemo da postignemo ono što smo zamislili. Milenkov i Draganov Irvas, nažalost, ne jede seno, ali braća kažu da su uz pomoć prijatelja sve troškove već pokrili. Prvo smo krenuli akciju iz svog džepa da finansiramo, kasnije kad se akcija omasovila, stvarno se javljaju se ljudi sa svih strana da pomognu. Benzinske pumpe neke su dale pomoć u vidu dizel goriva za našeg Irvasa. Braća Tegeltija kažu da ako bi svako od nas jedan dan u mesecu posvetio pomoći drugima, na bilo koji način, svet bi bio mnogo lepši. Novi Sad, Miljan Vitomirović, televizija Pink.